خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babud du'ai utawi kiku nerangaken bab doa idzan tabaha ari kalane ngelilir sapa si wong bilaili ngelilir ana ing dalem waktu bengi. Doa yang ketika bangun di tengah malam. Tapi apakah harus langsung maca doane kanten sebagian guru maos penikah waos sebelum salat subuh. Ya, jadi jaga tedung benih tak harus tengah malam pokol sitong pokol 2 jaga tedung menjelang subuh. Sebelum sholat subuh para masyayikh biasa maca nikah badan yang tartib doa bacaan sebelum subuh. Sebelum ngelakonin sholat subuh sebelum masuk waktu subuh doa nikah kimon bener orang saya pelai bi pangeran tak bisa cuman mana tedung ya. Ani Bani Abbasin saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas amin. Qala da'u sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas bitu nginep sapa ingsun inda Maimunata ono ing sandingi Siti Maimunah yakni khalati Maimunah jan sera Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi bini. Karena Sayyidina Abdullah aneka umur kikene Abdullah ibn Abbas sapopo sareng Kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Nah, kiken juluki min habri sahabah termasuk pangrajana sahabat. Andi ben para sahabat selainnya mana ilmu takwil, bener ilmu tafsir, ilmu takwil. Karena doa langsung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhu ilmat ta'wil. Ya Allah paringin ilmu Abdullah bin Abbas kak dinto ilmu at-ta'wil, mentakwil Al-Qur'an bener mentafsiri Al-Qur'an tapi mentakwili Al-Qur'an ongku penemu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini tak ada pada bi lain. Nah, beliau ini luar biasa ke Kanjeng Nabi ini cintaan khidman alatin ke Kanjeng Nabi ini. Setiap kali perjalanan ini pasti siap pagi ke parlok Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bila nginep amma siap pagi tempat wudu'en aing wudu'en wadu yakni aing sekebe wudu bi Kanjeng Nabi siap pagi. Walhasil bisa mencuri perhatian Kanjeng Nabi.
Bisa ngalaatin Kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kan. Sering egoceng bi Kanjeng Nabi. Nah, banyak riwayat-riwayat. Nah, di antara bada situng ayat Allah Subhanahu wa taala debu Bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Aneka para sahabat nafsirin ayat nikah sesabiasa aneka menunjukkan bahwa bekal Islam bakal abidin kemenangan bi Gusti Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang bantuan Allah dan fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan menyaksikan manusia akan masuk ke dalam agama Islam afwajan, bergelombang winya. Berarti area kekuatan Islam karena diberi kemenangan di Gusti Allah. Nah, nikah para sahabat ngerti, kecuali Sayyidina Abdullah bin Abbas ini tak ngerti senikah, tak pada. Apa kata beliau? Ari ayat bene nutuaki kemenangan Islam bene. Ari ayat nutuaki Kanjeng Nabi para sedo jan. Belum bisa. Apa korelasi nerja mak bisa? Cara nemuaki ayat nih ke jarak sedo dengan Kanjeng Nabi ini kan apa? Ini kan nyaman ilmu takwil. Ongguan setelah ayat nikah toron ta'bid Kanjeng Nabi wafat. Apa alasnya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Karena mulai Islam ria kuat, Islam ria menang, umat Islam ria banyak, jadi mayoritas, ya otomatis tugasnya Kanjeng Nabi tak ada lah. Bintang film ria mulai menang, para bu, mulai menang lebu jere jualah. Kan sini kemana? Mundur ya adun kono perang, penjara, joto sekroyo. Mulai para bu jere film juga berarti menang. Mulai menang, bintang film juga menang. Musuh-musuh nakabi kala berarti para bujar jelas. Ini ke ilmunya mana ilmu at-ta'wil. Ta'bid dari ayat ini Kanjeng Nabi wafat. Karena pun tugas beran Kanjeng Nabi pun sobung. Perang dah mare, kaisa pun mare. Al-Qur'an pun sampurna. Nah, ini ka Sayyidina Abdullah bin Abbas luar biasa beliau. Ini ka dari hadis nikah deki bisa napanya mana bada faedah termasuk mencakup dari hukum. Apa dabuna doa nikah, walaupun saya terangakin doa, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini tak gelem ketinggalan. Faqama mongko jumeneng ibadah sapa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fa'ata mongko nekani sapa Kanjeng Nabi hajatahu ing hajati Kanjeng Nabi, yakni napa nggih teng jeding niku qadil hajah. Faghasalah mongko masuh sapa Kanjeng Nabi wajhahu ing wajahi Kanjeng Nabi wa yadaihi lan asta lurune Kanjeng Nabi thumma nama nuli kari-kari sari sapa Kanjeng Nabi. Wis bareng wis mari wudu, mari nekani hajat sesuci, mari ngeten napa basuh wajah, basuh tangan. Thumma maka Kanjeng Nabi sari, thumma qama nuli kari-kari jumeneng ibadah sapa Kanjeng Nabi. Boten sing niku faqomah sing pertama niku faqomah mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi, yakni jumeneng. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata mongko nekani sapa Kanjeng Nabi hajatahu ing hajati Kanjeng Nabi faghasalah mongko maswi sapa Kanjeng Nabi jangan kelero maswi pahmi suwi iki faghasalah mongko maswi sapa Kanjeng Nabi wajhahu ing wajahe Kanjeng Nabi wa yadaihi lan tangan lan asta lurune Kanjeng Nabi tsumma nama nuli kari-kari sari sapa Kanjeng Nabi. Aneh, mare saren tsumma qoma nuli kari-kari jumeneng ngadeg sapa Kanjeng Nabi.
Oh, nama sing pertama, nama sing kedua. Thumma qoma nuli kari-kari jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Fa'ata mongko nekani sapa Kanjeng Nabi al-kirbata ing wadai banyu, kirbah. Fa'atlaqa mongko ngeculi sapa Kanjeng Nabi sinaqaha ing tutupe kirbah. Shin. Sinaqaha ing tutupe napa? Kirbah. Wudu'an napa niku krana wudu baina wudu'aini ing dalem antarane wudu loro lam yukthir kang ora ngakeaken sapa Kanjeng Nabi. Waqad ablagha lan teman-teman nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi. Fa shalla mongko nuli kari-kari salat sapa Kanjeng Nabi. Fakumtu mongko jumeneng sapa ingsun norok buntik sira Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Norok buntik Kanjeng Nabi ya salat, norok salat. Salat sunnah nih Kanjeng Nabi nika. Fakumtu mongko jumeneng sapa ingsun fatamattaitu mongko ngedoh sapa ingsun. Ndak wani nyedek nang Kanjeng Nabi, tapi ndak gelem ketinggalan Kanjeng Nabi salat, ya aku melok salat jare Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wong pancene ndak gelem ketinggalan apa-apa teko Kanjeng Nabi, sembarang kali ditiru. Nah, krana wedi ajre Sayyidina Abdullah bin Abbas niki rada ngedo nang Kanjeng Nabi. Karahiyata ayyara krana sengit, karahiyatan krana sengit ayyara yento wedi maksude ayyara yento mirsani sapa Kanjeng Nabi anni sak temen ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana attaqihi ana iku attaqihi napa niku tegese artaqibuhu napa maknane nggih nginjen-nginjen nek cara Jawa bahasa sing anune niku dem-nyendemi attaqihi yani ai artaqibuhu attaqihi nginjen-nginjen sapa ingsun nginceng-nginceng utawa nyendem-nyendemi sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Fatawaddatu mongko wudu sapa ingsun Kanjeng Nabi wudu ya aku ya wudu faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi. Fakumtu mongko ngadeg sapa ingsun ngadeg ibadah. Fakumtu mongko jumeneng ibadah sapa ingsun an yasari saking arah kiwone Kanjeng Nabi. Melok salat pisan ana sebelah kirine Kanjeng Nabi. Fa akhadha mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi biuduni kelawan kuping ingsun. Kalak kuping Sayyidina Abdullah bin Abbas bi Kanjeng Nabi karena berkir kacer. Fa'adara mongko ngubengaken sapa Kanjeng Nabi ning ingsun an yaminihi saking arah tengen Kanjeng Nabi. Kalak kuping bi Kanjeng Nabi kuping Sayyidina Abdullah bin Abbas sak bojeng ning pinggir kiri nika kalak kuping pas pak ling-ling bi Kanjeng Nabi sorong nang kiri kanan. Sorong nang kiri kanan. Fa'adara mongko ngubengaken sapa Kanjeng Nabi an yaminihi saking arah tengene Kanjeng Nabi. Fatata ammat mongko napa niku fatata ammat mongko sempurna fatatammat mongko sempurna apa salatuhu salate Kanjeng Nabi salasa asyarata ing napa niku 13 apane rakaatan rakaate. Nah niki sing fanama sing napa niku fanama sing kedua. Tsumma taja'anu li kari-kari sari turu miring sapa Kanjeng Nabi. Ittija mongko nuli kari-kari turu miring sapa Kanjeng Nabi. Fanama mongko sari sapa Kanjeng Nabi hatta nafakha sehingga krungu swara banget yakni napa ana ngoroke duduk ngorok saking apa lek ngarani yen iku wis ambakane Kanjeng Nabi niku ketara lek sari. Napa jenenge jek Kanjeng Nabi asaren nek pereng dari suaranya ben iki abek santa. Nefana napa hatta nafakha singgo swara banter napa garis miring ngorok cilik ngono lho. Ngunten tak ngerengak-ngerok sampeyan. Karo penyakiten ruah. Tedumun ngerok je penyakiten.
Ki kula be ngerok nih jarang ngerok nih ka. Mulai cek payah nasara ki sela ngerok. Kok sini ka. Mulai cek payah nasara beda orang kabitnya be langsung. Jadi tak sampai ngerok sini ke Kanjeng Nabi. Pokon etemun aja Kanjeng Nabi nih kengidah dari suara nyabeh. Jadi keding suara santa nafakhoh nih kenyaman. Maknanya gak nyebul. Nafakhoh kan nafakhtu nyebul kan rodok banter. Di mana beda nyerop? Ya ada nyerop je santa. Nyerop sini. Jadi beda suara banter dari nyabene Kanjeng Nabi. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi ono iku idzanama ari kalane sari sapa Kanjeng Nabi nafakho mongko ono swara banter. Fa'adzana mongko meruhaken nek maknane nggih fa'adzana mongko meruhaken sapa hu ing Kanjeng Nabi sapa Bilalun Sayyidina Bilal bin Rabah muadzin Kanjeng Nabi meruhno bis salati kelawan manjingi salat fa shalla mongko nuli kari-kari salat sapa Kanjeng Nabi walam yatawaddo lan tetapi ora wudu sapa Kanjeng Nabi lho niki wis krungu ngoroke Kanjeng Nabi krungu swara bantere Kanjeng Nabi sangka sarine Kanjeng Nabi niku ketara nek Kanjeng Nabi niki sari lho kok moro-moro sembayang Kanjeng Nabi niki saksi utamane Sayyidina Abdullah ibn Abbas walam yatawaddo lan tetapi ora wudu sapa Kanjeng Nabi wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi ono iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi fi du'aihing dalam dongane Kanjeng Nabi lho niki sing dadi dadi pembahasannya doa Allahumma tu Gusti Allah ija'al mugi-mugi dadosaken panjenengan fi qalbi ing dalem ati kula nuron ing cahaya napa niku wabi wa fi basari lan iku lan muga-muga tetep ing dalem meripat kula nuron lan muga-muga ndadosaken panjenengan ing meripat kula nuron ing cahaya wa fi sam'i lan ing dalem kuping kula nuron ing cahaya wa an yamini lan saking arah tengen kula nuron ing cahaya napa apa perlu nih wong Kanjeng Nabi niku wis nur sik njaluk nur. Kanjeng Nabi kan nur. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Lho Kanjeng Nabi niku wis nur. Cahaya nuron fauqa nuri cahaya di atas cahaya tapi Kanjeng Nabi ki minta cahaya ada ke Gusti Allah dua Kanjeng Nabi ini ke setiap jaga tedung sejaga saren Kanjeng Nabi ini kemun ngelilir tengah malam mun lang ngelilir saren malam mesti doa neka lah kulibun panjenengan mas letak setiap jaga tedung macam neka mun repot paling enten toman rasana dua neka manika luar biasa neka raja manfaat saya pentet dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inggih punika nur cahaya apa maksudnya saya pentet bi Kanjeng Nabi neka dari Allahumma ja'al fi qalbi nuran ya Allah jadikan di hatiku cahaya ai liyudhi'ahu wa yamnahahu al-qudrata ala tamyizil haqqi minal batil agar supaya hati nekah dengan cahaya tadi itu bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Mun karo merepat nika merepat ketengal bareng bagus, bareng coba, bareng bener, bareng salah. Tapi mun aten sepeteng tak bisa, Pak. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Mereka tidak buta mata karena mereka buta mata hati karena mata hati nampun tak ada cahaya sehingga walaupun nampak di hadapan mata
Tak gelem. Mangkan saya pengen tapi kanjeng Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya. Cahaya liyamiza, agar supaya bisa memisahkan tamyizal haq, agar supaya bisa membedakan antara perkara yang hak yang benar minal batil, daripada perkara saya batil. Nah ini kamu tak ada cahaya dalam hati, tak bisa dari kamu nih. Cek materi tahu, cek kamu saya salah, kamu saya bener, tapi mau riana saya peteng pakun membela saya batil. Walaupun kebatilan ini tak mungkin menang, tetapi karena pun lah tenaneka pun lah peteng, tak bisa membedakan. Maka saya pentab yang Kanjeng Nabi napa? Cahaya dalam ate, supaya cahaya gelek sebeda dalam ate bisa membedakan antara barang saya bener, antara barang saya hak, dan barang saya batil. Boleh saya ada bu minta cahaya dalam ate agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah-akidah sebenarnya dalam ate, segat tak masuk kelabun cahaya kelok bisa menolak akidah sefasidah, akidah-akidah sesat nih kan. Ini kan karena akidah ini dalam ate. Akidah nikah dari lafaz al-aqdu. Iman Islam ikat kelaban akidah. Akidah ini kemanan akad. Akad ini kemanan senale bundeli, mengikat, nyaman akidah. Makanya akad nikah. Akad niki naleni sing asali ndak oleh moro oleh, sing asali haram bisa halal. Sebab ono akad jual beli, akad nikah. Lho, agama niki ono akad pisan jenenge akidah. Lho niki akidah nek fasidah, akidah ini kena rusak kabeh sak agama. Islami yo rusak, imani yo rusak, krana akidahe napa? Rusak. Makanya sing dijaluk kali Kanjeng Nabi napa? Nyuwun raksa yahfadhuhu minal aqaidil fasidati, nyuwun sangka akidah-akidah sing sesat. Wa yub'iduhu lan supaya didohno saka akidah sing koyo ngeten iki. Beda orang tak nyempe ke areh, tapi dalam akidah dan dalam ate napun yang arehnya tang pangeran, ya murtad wah. Karena meyakini dalam ate negala akidah napun rosak pun anika. Anika mun tak jagongku bin Gusti Allah, ampun macam-macam pun akidah nika pun. Nah, karena nyon ke Gusti Allah supaya cahaya dalam ate nika bisa jauh dari akidah sefasidah, akidah sesat, dan jauh selamat dari akidah sesat. Ya monteng kan Kanjeng Nabi ya tak mungkin Pak, tapi kan nika melajari ke umat nika. Boleh ada bu minta cahaya dalam hati supaya tak di sifat hikit wal hasad, supaya jiwa kita sifat wa ma asbahahu, tadi sifat nekonek ke orang, tadi sifat hasud ke orang, dendam ke orang, tadi sifat takabur dalam hati. Ini mun bercahaya tak bisa, tak masuk. Mulai dalam cahaya dalam hati ini bersemayam cahaya nurun rabbaniyun, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk nih kah? Sombong ke dalam hati tak masuk, hikit tak masuk, dengki hasud tak masuk kapi. Apa nyamana riya, takabur ban sibitor ta. Sebagian setang mepeteng ke atine tak masuk. Tolak bicahaya nih tak masuk. Hah? Arab kulit sampean magi pegel ke orang, hasud ke orang, dengki ke orang, ki pada sifat sombong. Korang cahaya nanti. Hah? Korang apa? Cahaya. Ayo minta ke pangeran le. Mon Arya mon mate cahaya re Pak. Ada mau pas dalam ate kulit sambian cahaya selik milik dia tak minta ke pangeran tak rabat. Mate ongku cahaya nih. Tak bisa bola mate demah. Hatta ya dan mata pun bareng saya ngetelak, bareng bagus, bareng bener, tak bergabung, tak gelem. Arya, cahaya dalam mati lah. Anu mun dia tak kali milih cahaya kulit sambian neka. Menteri jaga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masalah milik cahaya na sokor ki odi, insyaallah ki selamat. Bisa menolak neka. Dak badana penyakit-penyakit neka saya maraki abe ngajak sombong, abe ngajak seneka. Mungkin pada cahaya dalam hati. Saya pengen tabi Kanjeng Nabi,
Allahumma ja'al fi qalbi nura. Apa boleh saya bentah? Wa fi basari nura, lan ing dalem peningal kula nuron ing cahaya. Maksudnya napa? Sing teko napa niku meripat niki njaluk cahaya supaya meripat niki didohno saking Gusti Allah, nggih niku ndelok perkara-perkara sing dilarang kali Gusti Allah supaya iso ndelok nang kene ma amarallahu, supaya dikei kekuatan mbek Gusti Allah untuk ghaddil basar, bisa menjaga pandangan, tak bisa mata tak jelalatan. Ane kemun bercahaya nah tak bakal ngetelak bareng sini bener ya Pak, tak tertarik lah, tak terpancing untuk memandang sesuatu yang haram karena bercahaya nih nikah. Maksiat rekalah bercahaya nah. Allahumma ja'al fi qalbi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura. Ya Allah paringin cahaya ning merepat kaula. Ane merepat nih kak. Mun tak ada cahaya nah. Mandelik dak maksiat. Tapi mun ada cahaya tak masuk. Tak terpancing, tak tertarik untuk memandang. Walaupun semancing lebihnya. Tontonan-tontonan nikah ampun memancing kebi, tetapi mun merepat nikah bercahaya nah pakelar bi Gusti Allah ghaddul basar, memejamkan mata. Walaupun tak artinya bisa diartikan menjaga pandangan ini termasuk ghaddul basar. Benih pas moro medem, kimon mampu medem. Aduh, ya Allah. King bahrang-rang. Masih medem, masih tutup mun rang-rang. Romo ya Hashim padha katon nika. Romo ya Hashim almarhum almarufurlah Romo ya Hashim nika mon yonceng orang jemput agawe kecamatan Celang Pak. Dalam kaca merepat nika pun lah banyak cakan sing ngene ngene. Dalam kaca merepat niki beri koran beri telubang bi yai. Jadi meletak kata arah kaca merepatan. Bila pun lah jalan, ongke ke mobil yang kui kaca merepatan. Tidak oning cek tak ketinggal apa orang tak tahu. Gimana kecamatan Celang Majibusro kan apa kecamatan Celang? Tako keng malejerna. Keng orang-orang balik tak tahu kok cek nyongok deh ya. Oning kacamata kuda ambian. Kan beri dia kacamata kuda. Are mun teh beri jeren je mun teh beri kacamata kuda. Teh keneng atur dia. Tanya kira Kak Riman mun tak percaya. Kiba de Pak Riman. Sadik jeren sobong ki. Ada dengan dik jeren mangke banyak lambok orang dik jeren mandoan di Majitopan di. Saya Bapak Mak Rohim. Mak Yose, mak banyak sandik jaran notote kula orang banyak ngobu jaran nika sokin di jaran jibulan Pak sokin di jaran nika punan beri kacamata kuda so paje tak letolean jaran hari montek beri kacamata kuda ke bekenorjo tak ada Pak kenorjo beda jaran binek daya tok aja masa lebih ke hari mana tadi sekacer luru pancet tok na bang bine anji ya lebih hubungi beri kacamata kuda aman. Nah kacamata kuda kuleben sambian nikah engki cahaya nikah. Cahaya, mulai beda cahaya dalam merepat nikah beda cahaya na Allah Subhanahu wa taala, maka jauh tina Gusti Allah dari ngabes perkara-perkara selarang tina Gusti Allah. Ki beda cahaya na milik keng, insyaallah ki eja geng mula tada sekali pun berlebur aku yo binona sap san pakuwa pas odi san pakuwa iki gara-gara merepat jelalatan nih kah wa fi sam'i nura lan ing dalem napa niku wa fi sam'i lan ing dalem pangrungu nuron ing cahaya pendengaran ya wa fi sam'i nura liyakuna fi sama'i ma yuharridu ala ta'atika la ma'siyatika. Nyuwun Gusti kuping niki supaya gampang ngrungokno nasihat, gampang ngrungokno wejangan mau'izatul hasanah, gampang ngrungokno bacaan Al-Qur'an, gampang ngrungokno. Lah niki lek wong gak ndak ono cahaya di kuping niki
wegah ngaki ilmu je wegah. Tak seneng. Dak selawat busen dak bacaan Al-Qur'an tak masuk. Gini kemunan. Karena pun lata ada cahaya naneka. Peteng kapi. Peteng kapi ponan. Napa niku wau lek wis peteng atine niku ndak ana cahaya ya masih ana atine tapi ya wis gak ana gunane sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Sebekal menapa ngesein apoi neraka jahanam katsiran iku akeh minal jinni saking golongane jin wal insi lan golongane menungso, kebanyakan dari jin dan manusia. Manusia sedak remer ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Siapa sih negara jahanam? Dia manusia. Sandi ate, sandi mata, sandi kopeng. Keng ate nak la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Al-Qur'an. Ate tak takut ke Gusti Allah. Ate peteng, tak bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Beda ate keng kocak tandi ate. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jeling begitu saja, jeling gunung, jeling tasik, jeling langit, jeling apa. Letak tembus pandangan ke Gusti Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tak gelem ngedengake bacaan Al-Qur'an. Apa dapun Gusti Allah? Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka adalah seperti binatang-binatang. Gusti Allah sing ngocak binatang-binatang ternak nih, aja hewan dia. Ya pada di ate masih embi beda ate nate nembi yang di kopeng. Mangkan kopeng kulit sampai pakai nek bi pangeran rajaan kopeng terwelu ruah. Betul kene kopeng raja terwelu. Keng tak masuk ke dalam hati nasihat pemun terwelu. Kopeng kulit sampai ni gini. Ya beda sesemu catar sekone. Ni gini kopeng sepenting hati nasi lebur. Ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Epalopa bi Gusti Allah ibri ateh, epalopa ibri kopeng tak maengak ke pangeran, ibri merepat tak nyambung dekat Allah Subhanahu. Lah ini kamu sampai terjadi ni kamu tak pentak ke Gusti Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura penta. Waktu Nabi lah sebelum subuh dimantin aja mak. Nah, ini kamu sampun kula panjenengan koper jaga sebelum sopu pas ngampar saja dia minta doa ke pangeran kan wah tembus songku gini kan ya wa an yamini lan saking arah tengen ingsun nuron ing napa niku cahaya wa an yasari lan saking kiwa kula nuron ing cahaya wa fi wa fauqi lan dukur kula nuron ing cahaya wa tahti lan ningsor kula wa amami lan ngarep kula nuron ing cahaya wa khalfi lan buri kula nuron ing cahaya waj'al lan muga-muga ndadekaken panjenengan ndadekno li ing kula nuron ing li maring kula nuron ing cahaya. Nggih niki sing dijaluk Kanjeng Nabi wis pokok intine kabeh niku napa jenenge sing dijaluk nang Gusti Allah niku cahaya terus punan. Saya minta ke pangeran ke Gusti Allah nggih peneka cahaya deka cahaya dari ada dari budi dari atas dari bawah saya pentane ke cahaya
Se maju, se nyorot tah, se ngalia kanan, se ngalia kiri. Neka ampunlah tertuju dekat ridhona Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Hadis neka bisa kita ambil pelajaran. Cahaya neka ki walaupun para ulama banyak ngarteen kenapa cahaya neka sepen tabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya ning dunya, cahaya juga sampai ke alam akhirat. Lah kelaban bedena cahaya neka sing ke setan tak nemu jalan, tak nemu cara untuk aku deku leben panjenengan. Tetap usaha setan neka king mun tamingen kelaban minta cahaya neka tak rasa-ara, Pak, tak rasa-ara. Karena kudane setan neka mun beri kekuatan bi Gusti Allah, laula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin. Dalam Quran mun bener karena fadl dari Gusti Allah, mun bener karena fadl keutamaan Gusti Allah Subhanahu wa taala, tak bakal mampu kaula panjenengan menolak daripada ajekna setan neka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Walaula fadlullahi alaikum, mun bener karena fadlullah Allah taala sabri anugerah alaikum deka kaula panjenengan wa rahmatuhu, mun bener karena kebelasna Gusti Allah, ma zaka minkum min hadin abada, tak bakal mampu sampean ngajak, tak bakal mampu menolak ajakna setan. Ma zaka minkum min ahadin abada, satu pun di antara kalian tidak akan pernah mampu menolak daripada ajakan setan abadan selamanya. Karena Allah Ta'ala ki belas, aram tak gelem zina, tak gelem mabuk, tak gelem judi, tak gelem korupsi, tak gelem ngalak pesena orang, tak gelem ngentitin orang. Karena Allah Ta'ala beri fadlullah. Saya rasa tak seneng ajakna setan. Mun benih karena rahmat ben fadl dari Gusti Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tak bakal mampu selama-lamanya. Syokore mun kula panjenengan ki bisa napanya mana ngelakonin kebagusan, ki bisa salat berjamaah, ki bisa baca Al-Qur'an. Ya, ini adalah fadlullah, ini fadl dari Gusti Allah. Saya tak bagi kecuali ada orang-orang saya pelet ning Gusti Allah. Ki beda cahaya kala. Tak bisa saya rasa nolak kajengna setan, Pak. Cak man nyaman menolak kajengna setan ni. Oh yolah, tuli berilah, ada orang. Saya tak senang. Mun bener fadl dari Gusti Allah, mun bener karena kebelasna Gusti Allah. Sehingga kalaban cahaya ni kesepentah dini Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engki beneka cahaya kelak sebisa ajegeh dari segala arah, sehingga tadaklah sabil hatta la yakuna li syaitani sabilun, sehingga kangku setan tadak boleh jalan kangku aku deh ke manusia, karena barokana beda cahaya saya beri di tining Gusti Allah. La cahaya ni ka rahmat dari Gusti Allah. Qila inna nur alladhi sa'alun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yahfadhu fid dunya minal ma'asi wa yuqarribuhu min amali ta'at. Berdasar ada bu cahaya ning kak dinto saya pentabi Kanjeng Nabi adalah cahaya sebisa ajegeh ning atas dunya, ajegeh dari ngelakonin maksiat ben bisa mesemak kelaban ngelakonin taat. Wa qila bal huwa nurun yarzuquhu Allahu iyyahu yaumal qiyamah. Berdasar ada bu cahaya ning saya pentak waktu ning hari kiamat. Karena ning hari kiamat ning peteng ada cahaya sama sekali, ada penerangan, ada penunjuk arah. Bingung kapi, dak barak, dak timur, tak tahu arah. Kemajalan swarga, kemajalan neraka tak tahu, kebingungan kapi. Kecuali orang yang beri cahaya tini Gusti Allah. Di antara cahaya mereka orang salih salat berjamaah masjid. Ada neng sopu, neng batu sopu. Basyiril masya'ina fid dhulami yaumal qiyamati bin nuri tami yaumal qiyamah. Basyiril masya'ina fid dhulami.
kabarkan gembira kepada mereka yang berjalan di malam hari menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah subuh bin nurit tami yaumil qiyamah, mereka akan mendapatkan cahaya kelak di hari kiamat. Berarti kuaku saya pentak kanjeng Nabi benih cahaya ning dunya deh. Bersada bu cahaya pakai ning hari kiamat. Ebok to orang pada dalam keadaan kebingungan dalam keadaan kepetengan, orang yang saya beri cahaya tenang tining ajunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila yuhtamalul jam'u bainahuma. Bersada bu ihtimal mencakup ya cahaya ning dunya ya cahaya pakai ning are kiamat. Ai yahsulu binurid dunya 'alal ilmi wal hidayah. Dengan cahaya di atas dunia akan menunjukkan, akan menjadikan hidayah untuk mencari alal ilmi, sehingga beri pengetahuan tining Gusti Allah, wal hidayah beri petunjuk tining Gusti Allah. Sampean montek beri kene sir pangeran tak kira ngaji mbian. Masih kula montek kene sir pangeran tak kira ngaji. Pangeran beri cahaya nika. Pangeran sa beri napa pitulung ke kaul panjenengan sehingga alal ilmi wal hidayah beri petunjuk ning jalan saya bener kenceng nyari ilmu tining Gusti Allah. Armon ada cahaya nan di dalam ate bene tak padang udah sampai tok lah mator padang peras dasarar ya kengun dia peteng tak bisa berhubung nih kan saya padang deteng sampean mangkan kasengkar malah tak mati cahaya aja aja kibur aja lepre ya tak pati beda yang bawa tera ampo kedep-kedepen cahaya namun nika terus akhir rumah binuril hidayah kalaban cahaya hidayah nika bisa menembus de ke petengah ate. Taib hadis nika pertama dzikru ba'di khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kan menjelaskan tentang khususiyah dari Gusti Kanjeng Nabi. Apa khusus Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi asaren faqamah walam yatawadda. Kanjeng Nabi asaren wa nafakha, bahkan esaren kele Kanjeng Nabi nafakha hatta nafakha kepereng suara santa. Kanjeng Nabi ini kengedeh. Tapi faqoma Kanjeng Nabi ini kan langsung jaga fasalla walam yatawadda. Tak wudu Kanjeng Nabi. Ana pemolana Kanjeng Nabi minta wudu, polana qalbuhu la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Karena Kanjeng Nabi nika merepat ainahu yanam pacet merepat medem keng atene Kanjeng Nabi tak medem atene Kanjeng Nabi tak noro asaren nika khusus kanggo Kanjeng Nabi. Kita bisa ate keneng teror khusus Kanjeng Nabi nika mi ba'di khosaisin Nabi. Sebagian dari kekhususan dari Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi banyak kekhususannya. Kanjeng Nabi nih mon qadil hajah, mon buang hajat, baik hajat kene atau hajat raja. Kanjeng Nabi ini mau keluar hajat lampata Kanjeng Nabi ini karo Mbak ben bumi ini ke Mekar Mia bele Kanjeng Nabi mun maaf kalau saya buka asar mun akeme Kanjeng Nabi ini mau qadil hajat akeme Mia nih kah bumi ini ke Mia bila pun potos ake kepole tetapi ada saya tahu dah lampata Kanjeng Nabi ini ke sobu khusus nih kah sallallahu alaihi wasallam di antara no khusus Kanjeng Nabi gini kah Kanjeng Nabi asaren pas sahabat Bilal aden paring oning ke Kanjeng Nabi ci ampun masuk bektoh ta'wudu Kanjeng Nabi fa shalla wa lam yatawadda Kanjeng Nabi ta'wudu Kanjeng Nabi langsung ngabejeng nika menunjukkan apa khusus kanggo Kanjeng Nabi. Taib. Yang kedua dari hadis ini menunjukkan husnul luju ilallahi bid-du'ail khalis. Paling bagus seabali ke Gusti Allah Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi lo cek sempurna, tapi ki aminta ke Gusti Allah, ibtihal ke Gusti Allah, iftiqar ke Gusti Allah, selalu doa, selalu minta tahajud, doa husnul laja ilallah. Luar biasa, sampurna abalin ke Gusti Allah. Tak pernah ninggal lagi tahajud, tak pernah rasanya ninggal lagi solat berjamaah, tak pernah rasanya ninggal lagi solat sunnah. Sampai berempat, sampai serapa rakaat ini ke sampai
berapa? Thalatha asyrata rakaatan, sampai 13 rakaat salat malam. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari hadis ini pula, wa fihi al jama'atu fi salatin nafli. Oleh salat sunai lakonin berjamaah ni kemudian dalam rangka adidik tarbiyah. Buktinya Sayyidina Abdullah bin Abbas Kanjeng Nabi salat norak salat kia. Beda pengkir Kanjeng Nabi. Polan beda kir kacer kalak kok pipi Kanjeng Nabi pas pindah dak kir kanan. Berarti salat sunnah ni kening elakonin apa? Berjamaah. Cek saking ngata oleh Kanjeng Nabi ada Bu Abdullah mon bejeng sunnah cak toro ben bejeng tibi cak norok buntek engko. Tapi Kanjeng Nabi tak ngelarang. Justru ya ledek kiri kanan. Neka nandaki berarti salat sunnah neka kening elakonin salat berjamaah. Ki afdol lah compok ba. Ngelakonin salat nika salat sunnah qabliyah seantara ke masjid, salat sunnah kada compok. Deki depan masjid tahiyatul masjid. Duha compok, tahajud compok. Nika saya sunnah, saya afdol lah. Ayo cong jaga ayo tahajud, berjamaah be tahajud. Amun tak tahajud, amun tak berjamaah tak kelum bajang tahajud. Tak apa. Salat sunnah kena ngelakonin salat berjamaah. Abah ni kan mun rutinan siang. Orang suruh berjamaah bi abah ni ka, ba'diyat zuhur ni ka. Qabliyat zuhur ke suruh bajang berjamaah. Sebab mun tak suruh bertak bajang dia. Orang dia. Pelaur ju toju bi cet pecet. Debuna baca yang selesong ko sing ngaji engko mun beuna se lagi kadang ngau bengko tak aban mun kadung ngaji ni tak tole tak ning tak siling ka ada aban toju lengkin aban ni mun ngaji rutinan fokus ke kitab ki pernah rutinan ni cuma mujib ni ka meka mate bareng mula pujar njan mujib sepunten ni yai anu meke pecah ni wau. Mereka mati kayak gitu, nyono sepora. Mereka tak ngebelele gelek berjek mati, tak tahu. Jek mereka mati, tak oning ring sepo nih kau. Ngajar dekat kanca bini, ngajar apa nih ke Ramadan pagi ngajar ke kanca bini. Jaring tak jeling nonduk, tak tahu. Ya deh tak, ya mana kau ya. Ya walhehe, apa ya bisa kepek dia tu. Ciling akhirin ablak ciling akhir memereng sepo aman. Bene tanda gereng bine bene aja gede pandangan nih kenyamanan. Jadi masih Ramadan dekan santri bine jam belu napa jam sanga lambe. Abah nih ka ngaji deh ada kan santri binean Ramadan. Tapi nunduk mulai tojuk nih kan nunduk pun. Tak seling sekali. Qala rahimahullahu ta'ala. Napa niku wau. Qala rahimahullahu ta'ala. Kasih kata. Masalah rutin ini masjid. Orang rumah sila tak ada kan situng tak kira tahu lah para saja. Ngececel kok nge mulai kentung ban muntah nguncebim dempar bi kok ban. Ngajiman nyaman mulai kan situng. Oke. Nah, jadi abah ni mon solat berjamaah mon rutinan aben duhur ni kah benare ki mungkin gula narosaki beda tak kencang lagi ya gula pun ala beda sangkan lagi dosa ada jawab dua maji busoro ni kau burde ni tampong je jo dem mau orang ni jangan ko sandal tak ada anak tak ada kapi mula berjen rutinan me tahu pangeran me di majan gula cek penterongku kila karena pun lah jangan kila tak ada cahaya tak bisa masalah nablak. Engki, jadi bireng sepo, ayo solat berjamaah qobliyat zuhur, ba'diyat zuhur engki berjamaah. Alasan nah, monte soro berjamaah tak kira bejeng dia. Benih tak tahu, oning cek bahwa solat sunnah ni kan lebih afdol elakonin tak berjamaah, tapi tak larang. Bukti nani kah? Sayyidina Abdullah bin Abbas berjamaah solat sunnah ke kanjeng Nabi. Termoga ilmu semanfaat. Amin. Seporan semua abid. Leso pada macam engkau leso ki. Ya, sebanyak leso ni sebanyak gencerna. Mentermu ke terima tini Gusti Allah. Termu ke bener-bener
Mon beda salah nanya ona sapore sebenarnya. Nika pada belajar, pada terus teti orang se andi nek sekone. Napa pengertian ilmu sebisa saja mesemak dekat Allah Subhanahu wa taala semakin mencinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Babu ma yabqa ma'al mayyit wa ma yarji'u wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون اللهم لغاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم قولا وفعلا منك العيون واقض عنا ربنا تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل بالصرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك آمين الله ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة حبيبنا وشافعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين ما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عاقسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي وعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم قدر رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخيط المقدم مثل عبد الرحمن السقا أولاد المخضر إخواني ثم الخضر بن شد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأصوله مافرم ثم إلى الحبيب عبد القادر بن عبد جد الحبيب بن علام محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي
ثم الحبيب علي كويت والحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب الشيب وتبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب أحسن بهر والحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب علوي بن سقاب كبوناقون والحبيب هادي بن شهوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن صحيح تانقول والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب صالح محمد الهدار والحبيب أحمد صالح الهدار سلام ببنونgan وأصولهم ثم إلى روح كي حجي جاسم نور سليم وزوجته وكي حجي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح كي حجي عبد الله محسن وزوجته كي حجي عبد الحليم جاسم كي حجي معروف عارفي وأصول مفرم ثم إلى روح صاحب الحول كي حجي محمد سبدر ثم إلى روح كي حجي أحمد جفري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته ثم إلى روح الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سيد منا ومنكم سولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهبنا كل خير وعامل معاملة أهل خير ويهبنا كل خير ويحفظنا من جميع البؤس والضير وعلى من أسلفنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.